Ole zanin chu Louis Tomlinson na chanchin in ngai thlatiang o tun thleng point one direction he ben hlo thleng berjinga mi anlani ben atanga chuak te jinga chuan statistica Louis Tomlinson he alang lo teu ber ani mase a omveta ka chuan anun chu adang lam ngal vek ani me pakhat chuan heti hian a soya melim theiber te hian har satna paltlang anga ber thin ben chunga po mut thataka wongtu midang hruai beng tu ani thina X Factora audition atanga kumsom panga chung hian pop music a hian mang an na le mi soisel na tur tam ber pakhat ani ang lawe se December kumsang khazikwa somkwa pakhata piangin anu joana chu kumsom pariat mi chi alani apa chuan naupangte ani lain in achua sana chumi awang chuan anu in pasal dang anei le nuwa Tomlinson ming apuveta ani anu in pasal danga naya tangin unaw pasari zinga upaber ania mipa chun ani awangin a FARNU te en kolchin tin kumsang ni soma kumsom pariat mi ani lain don kestera a umin X Factor edisona akalta kumsang ni toplam le sang ni som tirlam kha TV talent show hun thaber lai ania social media la thatma khan British pop star te hi anlar dan thaber ani X Factor atangin Leona Lewis Alexandra Bach JLS Oli Marston lo chuak to anvain anlar ngal Marcel Lowiswan pop star ni adu awangin audition veta ani Lowiswan kanau pan lain mangai na hian enge ati thei ka thengai lo min kalsan nuwa chuan keima chawin ka oma karil ru aboy thin ati audition a chuan eng tin emo ias pathum chu amuve thei sama mase butke ma chuan solo a chuan atling lo le si mase just chuan a chhuwa mai an phal lo atak taka chuan Nicolin mi pa panga hian bendin ro se ti ani kumtam tak chung chu Simon Cowelan keima idea ka siam atichin mase video an chhuwa le ta ka chuan Nicoli idea ani zia alangta a tin Simon an o ni e anin mesia boy band cute bear o ni e o acha o ni e adang lamber alang chuak chiangang a throi tu po ni theyang o zain idea thatak ani olpa category ka du chi chu ani so chung zongin UK a anlar chakhlea X Factor atanga chua ma point muntina mi puyan bungkhom thin chu amak tak zet atopa chuan chumi kuma chuan ben larber anni don ti achiang sa tin anni tak bok chumi nuwa chuan thil thleng chu kan shevek to naupang panga te chuan khovel pum huwa pa ben larber anlo ni ta a tour le promo scheduling an huna aizo veka stadium world tour an kalna apianga an outdoor door kumkhat kalta maya audition atling zo lo te kha tuna chuan ben larber an ni ta si One Direction tlukal lar mi pa musician hi an treu to mai thei lo mai thei bok ben pumpui poin phurit an phurna sa a ma se Louis phei chuan anasa zual mitam takin a o athalo ber an tia hla apat anei tlem ber thin boy ben a chuan chu ana hle chu edition alan ma kum level ania chumi huna chuan mi zong hena bena ka oma X Factor ka tel katito mase kele nial chu TV a mintilang me lo irony chu bena minda a mase tunge kan ni an shebox si lo viewer te tan context omlova an ngai poimo theilo chumi atang chuan kanin ring hlel chanta ani ati bena hian alar lo ber anti na chan khamo har set na dang chu music lam ani lo heta hian ka generalize dewang mase thudik ani fak I lo chuan poi ka tilo kangai poimo lo boy band le mipa female pop star te fan base naw pang meichia antamna a hian phurit danga chu fandom lutuk ani One Direction hi chu an sang bik hle fans tam jok chu an tha a an fela ma se then kha chu an ti lutuk ma an lo oma Justin Bieber le One Direction te hian an nei na sabik harsat na chu fans te hian an hre chiang chi angin anin ngaya an nun dan tur thlengin an ruam manna an siam thin fan base alien pau le allo na po apunga One Direction te tan chuan allo na kha artist dang fan base pumpui ain alian zo kani an fandom trend khat lyrics in ti te chuan kumtam tak chung Louis Tomlinson le Harry Styles hi anin ngai zong ru anti sum awangin an thup ani ti an ring tlata tun thleng po in kumsum thuma tling to kumsom aliam to a in soifia ring alangai interviewerin Harry Styles nen in ngai zong antia in chanchin ni a ho ATM ti in a zota engwangin nge he theory hi alar tak em
ahar sa ber chu ka thiam to lo engma ka soi thei lo engma ka ti thei lo anrin na chu antan thu tak alo ni to a thu de kan mu thei to lo min ti boy ve dewa ma se ani dan ani an personal lutuk thina ka fa pa fredi hi kanuna apoimo ber chu om to ka ti thei lo me in andu danin an siamang a tha e ati kum sang ni som pathuma documentary crazy about one direction achuaka chumi a chuan Larry's Harry le Lowi te an langa documentary achu atanga ni khachungen Larry somli pani anin thati thudara oma adik lo hlo ani documentary siam tu tele channel 4 te po bomle tha avona andong bok fansha te ero anding chuaka Kendrick Lamar yangin keini chu kanni lo ante me chena pang fan base te hi an hlo ti mi in an setlem glitter le tu in bumsu hun an nga lutuka anin mang lutuka an rei lutuk band member ten ngai zong an nei lai point an nial chara kumsang ni sompanga Lowisan FARNU anei ti apuanin fans te chuan heritan anin peloti chu an pom theilo picture tina thot ani fake ani management in an siam an tia atak ani ti po an ringlo audio leka chuan fans pakhatin if anu chu thi sekadu ati hial ani tin tun thleng po in bialnu an nei apiangin an beile thin kum tam tak chung chu hetiang hian ania abialnu zong song te anti boy thina katran velawang mithen khat chuan celebrity ania a hausa enge antiang chu chuan lamani poisa engzat main hetiang har sarna hi aching fel theilo tin tuna po ka din mun hi poisa in apui theilo ati mitam jok chu an upat pau le an hlo thling zela ma se dang lamna chu kumsom ni pali ka ni lain hetatang hian ka niam so tol ti ka sia ani ati adang lamna danga theilo kalet le thei to lo chu achiang ema abulami te tan po achiang kumsang ni song paruka one direction te chuan an solo career siam turin an in chen rita Lowisian solo artist ni atom lava bena din chun zom adu zok chumi ani chung point a single masaber Steve Okine na an siam just hold on chuan UK number 2 akaya Billboard Dance Electronica number 1 ani X Factor final a zaidona amani khata anu zuana chu kumsum thum palimi ni in tisen kan sarin ANBORAL anu athi nu ni khat nuwa chuan X Factor stesa ala zai luya chumno chuan mang anna ato laya artist ni intum chu aboi thlak le ati medang zong chu record company dang an pan lain Lowisuan arin omna awangin Simon Cowell bola ala oma kumsang ni sompakwa marcha a FARNU Felicity kumsom pariat mi chu drug overdose in ANBORAL le bok an nei ber pani anu le a FARNU kumthum chungin achanta mitam takin an ngei sa na chu alung ngei na chungchang a soidana hian ani leinat na angen ngai lo hi ani hlim theina chakmel taka alan thinna te ang hian alung ngei na te chu chakna achantir dan a soi thin tin kumsang ni somni palia harsana danga tok lea teenager atanga a seilen pui a thian pa a ben met ni bok liam pen chuan kumsom thum pakhat mi ni in ANBORAL san benan in chenhu po in liam nen online kom tha a ANBORAL ma po khanan in mu kum nau pangte ni chung si in harsat na hi atok nem viau mai kum tam tak chung liam chumi in an soi chet lain Lowisuan alo vengim chin misunderstood attitude kumsang ni somni pani zuna liam pen chu local poll podcast impulsive whiskey roi chungin alanga thutam taka soya one direction hi keima awangin ading ti thlengin a soi tin backstage sa mi papakhat kut avon saka election lo chuan i mangle to lawang ati hial ani anua in thiam lo thu asoya ngai dam adil bok ani kha ma se Lowis in liam chu adin pui interview wa hetiang hian Lowisuan asoya tupak khange logan khamo o atuma hrechiang abatuna metti ka senghal chu so atelte logan ngei po midang zong po anja umlo kati chu bak ka soitura umlo an hausa to viau sia an ladu belcheu aniang kha pol unau kha ka hotak set ati helaya tang hiana chanchin adang lam ta Lowisian ngoi rengin atur mai lo heta tang hian a solo career za tak adin chuaka a single masabak chu alar vak lo fansten an lom vak lova a album ma zaber uf chu sangni somni January a chuaka UK number 4 Billboard 200 ta number kwa akayani anu le a FARNU acha nuwa angai tuana siam tha a dance pop lama kalin guitar mangle oasis style azomta
kumsang ni somni July Simon Cowell Company achua sana pandemic layan hachan te tan khongai na tan ticket noi khatle sing ruk zorna live concert aneya tin a albumin aming ati chian na tak chu alo thleng ta Faith in the Future chu sang ni somni pani November ra ati chuaka UK number 1 anita One Direction atanga chuak zinga number 1 nei thei pali na chi anita sang ni somni pathum atanga sang ni somni pali a Faith in the Future World Tour aneya mi fak a hlole Rolling Stone UK Award ta live act thaber ata nomination amhuwa kum sang ni somni paruk January album pathumna How Did I Get Here achuak lea UK number 2 anilebok One Direction fans tam tak chuan alamasa de chu anlom vak lova ain anglo thin em ani tragedy ato zel awangin music angai tu man lova ma se au pat po le ahla atha chho zela ama po anin ring tok chho zel bena khan othalo ber anti china ma se tuna chuan ama ain rin tok na atha to le a life te po kha kan lo ngai thla me One Direction a omlain tuna hian anjai thavek zokin ashiat ani kumsomni pathoma pa aniya afanu chanchin chu do dante airport pona abialnu aven awangin man atoka anu kumsomli pathummi in kansarin aboral sana ani khatnuwa mitam takma a perform a FARNU kumsom pariat mi ani in drug overdose awangin aboral lea tin kumsang ni somni palia aben met liampe nan aboral san levbok chu zongzong kara po Louis Tomlinson hian leinat na kadulo chakna tan kamangzok atizel athimber lai po hian kanun kongdanga chakna min pe ati Louis Tomlinson hian achunga thilkheng zongzong atang khan solo career za tak number 1 adin chuak thei ani adin huna thalem lova band dang member 10 ma anpan lain lungai na ato na chu hlathataka achantira an khwate tan hla apho bok chin Louis Tomlinson hian anu achana a FARNU achana a thian pa achana fans ten anti boy ringa heng zongzong hi atuara chuta hlathatak asiam chuak le bok chu wangin mi in o hla siam thiam hle mai anti ai chuan lalpa hepa hian hetiang nat na he tur ve lo sia thatur tia ar sat na kha kan ngai tu zok tur ti na ani